Go tloga mesong ye batswadi ba sekolo se Phagamego sa Jan Viljoen ba be ba shetse ba arogane go ya ka semorafe. Batswadi ba batho ba so ba re ke mengwaga e mentši ba lebagane le mathata, bana ba bona ba tlaishwa ke barutisi le barutwana mmogo le go kwerwa ka dithogako tša semorafe. There's always been a racist at this school and kids have been complaining. Everybody has been complaining. We're not talking about this school only because we have other primary school which the same things are happening. Only because this had a video that went viral. That is why our parents saying they were sick and tired. Barutwana ba bangwe ba re ke sebaka ba bitšwa ka leina la K ba lla gape ka gore le megato ya kgalemo e šomišwa go ya ka semorafe. I was one of the females that got punched in the face by a boy. When we reported it to school, they don't do anything. They just remove the boys from the sports, and me and Philan were given detention. Batswadi ba bantši ba bašweu ba ganne go bolela mago morutwana wa mphato wa marematlou o re o be a sa tsebe selo ka ditiragalo tša kgethollo ya semorafe, e fela o re o nagana gore go na le barutwana ba mmalwa ba nago le maitshwaro a sa lokago ba swanetšego go tlošwa sekolong. Motswadi o mongwe o re o tseba ka tiragalo e tee ya kgethollo ya semorafe, o dumela gore dibeke tše pedi tša go feta maemo a be a ngangegile. We totally distance us from that voice note, and it was a racist voice note. So they once said the K word. Molekgotlaphethiši wa Thuto Gauteng Panyaza Lesufi o re go bonela gabotse gore kgethollo ya semorafe ke tlhoba boroko ka sekolong se go nyakega tharollo. They might have oppressed our parents and succeeded. Yes. They will never oppress our children. Bahlankedi ba Thuto ba tla kopana le batswadi ka Labobedi mantšiboa.